Thering kore hinia ni adap troxia porpen ajosir cap an Karbi long along janata curfew mo kideng dunjia phan Karbi long autonomous council CEM pen mekar arata phan kachuningri West Karbi long chinthong havar East umla pheralong arvi ki jang hut ongdung herai kiklo Kardom nili Karbi prime tama birta than bang sami junality mungpi non birta ang ton pen arjuik tha pirthe dang ki improve novel coronavirus covid-19 avur pen kaching rai mek jia phan thering kore hinia ni adap troxia por pen ajusir cap apor an India dang janata curfew doji la so farman Karbi long arata kroidun hunang ji pusi Karbi long autonomous council CEM tuliram ronghang pen radaphan pachini Pirthe dang pading dang lang kaphere meme apur novel coronavirus covid-19 pen ki jok thek jia phan thering kore hinia ni India dang pialong janata curfew mo kapachun jia phan ajoni pathik pontang lo that pia prime minister Narendra Modi ake hai pen jai mek ke hot ateng pen there kore hinia ni adap troxia por pen ajosir cap apor an ghonta kripli janata curfew doji janata curfew ke pedoa theke coronavirus ke pavir jia phan munit pen munit lapen munit anglum lapen munit anglum pen kido ki thak palong kalote la so ki so chiun e coronavirus ke chithi thi hek lapen munit pen munit angbong si ke chiun ghonta kripli anlote covid-19 ki so anut kapre kapan undam delo birda ki tok ahut an ke la so abur pen bang pria pran tam etlo lapen bang pharoi sira trok ke prasir cap arat corona abur ki long pen se chilang bomlo bat sangroi corona pen ok pran rai kom paprang jia phan Karbi long autonomous council MSC constituency along tinalong nukan ingho ka chidip api mate mask lapen rika chapang thir a sanitizer ki joy pen ronji pusi Karbi long autonomous council CEM tuliram ronghang pen MP Horen Singh be pen pachini Singhason constituency ki parlo rongphong monteron arat mate rong thomarat thurpak pen thering kora isiar ni adap apor pen ka chelenga towar kasalama birta phirangki rastam tok bi pen birta nang pele Singhason constituency ke parlo rongphong hawar monterona rong pendang lok rong thoma rong aratatum mesen ke cheleng atwar piniani cheleng dun long wang wilang mesen ke cheleng atwar ke me mentu neta rongphong hawar arataphan nang pithek thelo puma thadam si rat hurpak pen ke cheleng atwar selam pon lo pusi rong aratatum pen ningje pinpur me piniani pen ningkan thom ke baprang ASDC pen Karbi long autonomous council kacharia kut selam chot anwe luputa rong aratatum pen pachini rong agangbra biren teron hin pen cipatil pi pon si pini kadukawe arara phan pangrum si pini ladak hawar theng nang achuen pen hiring gintak nang achuen akorte atum pini signal kem himari signarong rapen rong phongmon teron arong arar atum tingrum pet pen si pini labang soni litum lokhon biarong pen rong phongmon teron arong adak sarkar phonang lang le ongsi ni tum hin pen mithang si labang so atwar ni tum pini kithoklo lapen rat thorpak pen si pini ni tum labang so akam kapachun je phansi ni tum bang phutin tamathalo laso pi congress ai pen sarkar kacharia kuchitami laso habaraphan thangnat kamatha pon avi non Karbi autonomous council kachari bom BJP sarkar tum sitami kamatha pon avi pinpur thume ki dam tangar ni pen local MSC mate em Amar Singh ti susita me kaching thurasaya mo ki deng jia phan lamthe chichak tekang lola pen rongphong ha barada tumpen sitami pinpur lo apong pidam lo sitami non puan ta langhin constituency dung ki dodun chom Singhason constituency ki parlo arada tumapan kamatha pon avi putan ningjerin ki dam tangar ni pen ta puloni constituency MSC atumsi ajat asaya long ta chirap chitodun bom sitami kamang hume me alama bangki local MSC mati em Amar Singh tisu kopia pot sila bang soa waralong nang humri redet ma putar rong arata tumpen ningduk chipaklang long ke na kawe son ke dulo actually ke ni tum Singhason ar a constituency ke dudun pujong ni tum rong phongmon teron arat ke huwa prang mentani tum phan ke langhin constituency sor sinang rapon langhin ta phuluni constituency sinang rapom labang so atwar sitame phuluni constituency sor si ni tum pha Ruby Kumar phangcho dhiusi la sonang picheng lapente aprang ladak dolong same lada phuluni constituency sor sinapi lapente LP school sitame himari teron aprang EM kiman hosi alang education in charge ke long hosi himari teron sini tum rong phongmon teron rong sitame LP school same na kitang lo
semhangat kita na skim ni tu phana piabe ken rong group nang ke kelang yi phani tumlong abe poriborton a sarkar hi menta thangar nang kelang abe dalo laso atwar pensi hithi borwa kidun Charlie Osomaratum School kidam kiwang lapen kisuk yunia hutta si ke chilang ahem an ke chipon lapen danglok laso atwar akrong pensi chiling nanglo barla chala pura hurason ke tuar ke meme pina jok kidam kiwang aphan thedunga kisung ke chitong na puthak pachini lasi prabjin pen Karbing Autonomous Council kachari ke theki tingatum sai ke ding jia pan rong aratatum pen kachuning ripado Pirthia dangalong kachithang plup novel coronavirus COVID-19 na kiso puthak Prime Minister Narendra Modi pen kapang dak janata curfew po alam along pacheton dunsi DAA pen ta thereni phaing kore hiniani kangkir tunjia phan mayalong pachetak Difu rong sopiang kang kaduka ve otoreksa kevek abang phua phan laswani otoreksa kevek vedet jia phan DAA amai phusona sing tokbi chunbang western diso lapen dunmai puniranjan gogoi atumpen pachini thereni phaing kore hiniani mate janata curfew ani kaduka veta labang so kisopen kaching rai thek jia phan ada profile troxy apor pen ajo profile sirkep apor an hempen ke bar vedet jia phan chuningri Pirthia danglong non kachithang plup coronavirus aputha asi Kibangji tari ingkoi hini mate thiri pochiklo labang soni Bharat angkang Prime Minister Narendra Modi pen ke bang dak public curfew lasi halabang so public curfew long pachiton bansi ni tum dipu otorekso isoison hin mata dipu angkang otowek bang atupan mate dipu angkang ke doan atupan kachonin gang tunga bang lahela lasi labang soni ritum kadoi ta pachiton bansi labang so akisu pen kachipa jogi phanpura lasi kadoi phanta labang so ani bangke ada bayi troksi pen ani ngasam bayi sirkep anang por amake otogwek pan pede phasini tu mahin pachini tu pono non pirthia dang ke thang flup coronavirus aphuthak thini pachini phan si pachini lo je coronavirus aphuthak che thang flup lo che thang flup boi phita elitum kachere ko ansi kachere ponang ma labang anutin ta Chini pon hurlo ba anu tin long tar pudolo lake ilitum ladak ni intang o ni jakong do ni video o pura lake kicherai rediat uphan kali anu tin ta che chingrai pon naing aso photak siminap jonota curfew pipon no lasi jonota curfew along pacheton nun si pinam nilitum difu angkang auto vek bang atum phan kachuning ripon ada baji truck si ban ajo baji sir cap an kangkir ponji phan si chuning ripon no itu corona virus amar gote worldot বিয়পি পৰিছে হেতু কাৰণে আপোনাৰ কাইলৈ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে আপোনাৰ জনতা কাৰফিউ মানে ঘোষণা কৰিছে হেতুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু সেই বিয়পি নাযাবৰ কাৰণে আমি গোটেই কালি সেইটোক ৰেসপেক্ট কৰি আপোনাৰ কাইলৈ আমি আমাৰ অটৰ ডিপুৰ অটখিনিও আমি তাত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ 7টা বজাৰ পৰা ৰাতি 9টা বজালৈকে তেওঁলোকৰ অটখিনি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আহ্বান কৰিছোঁ আৰু যেনে আমি সজাগতা থাকিলে এইটো বস্তুটো আৰু এজনৰ গাৰ পৰা এজন গাৰলৈ বিয়পি নকৰিব আৰু আমি সেইটো লৈ পেলাই কাইলৈ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ non malam so porapan berta moy ton paiksina coronavirus akiso pada avu pen ilitum kadu kamita kichipai jogja kham ilitum clinic bongo tapen ke bangso avu pen kichipai jogja awan sitami ilitum TV radio Facebook WhatsApp long sitami ilitum long bongo pen tanpa chini bongo but ilitum chadi demo lo chini bom lapen ke bangso avu pen ilit tum kichpacho ji akham nili kisuman NGO organization alang tum bangso avu pen rat pan kichpacho ji pan ke klem bom ke nam bom akam amo heglongsi nili alang litum han nili Karbi Autonomous Council nili alang litum han churu parlo tapi ke bangso kisu kan kichpa jogji alam ilitum kadu ke beda chini no te iria bang ilitum char samlam de nangji
intil airpen si ilitum beri nangzi lapan ke mana jong si idung rai kepasi bang do lutan de kalau sabang bukan ilitum cersuk pahili cek nangi lapan ke mana jong si apu ke so reject ke ani ke ba pokang sir lutan de ilitum mana la si coronavirus akisu lupu ilitum mathanan ne ilitum adun doktor dam su doktor taklan dam nanji tapi ये कार्बी लोग हॉस्पिटल लोग किस टाइम आइसोलेशन वार्ड ठीक है लोग डॉक्टर अपन के पैरामेडिकल स्टाफ के कार्बी लोग टाइम बांसो बुरबन राराफन कोसो सिकिपा जगजिमा हल सो काम अमो बांग टेंगो लपिन के राराफन इसी फ्रिंग रिंग तो आचार बेंगलोर चेन्नई केरला अलग काम निकलम दाम अबांग की कार्बी लोग ओ hala so abu rakre ma jo hala dakpen nom alang litu akamamu chiu tekan pen hem ke bang abang putu tadu mane mana ke bang joy ta hai ilitum ding oi nang ne alang litum ha ilitum la doktor ang no onsi check up dam nang hi apen ke jong si mane mana do buludam le police pas tabi thana aso abu rakre man ilitum ke phiri u nang ne oi phis tame kicere megba ke naso asira rafani Karbi Autonomous Council Health and Family Welfare Department ahin pen kanthir ke krohen lo opran kime aron lo pu asi amen teramsi nali to kadu kavi anili thot kadom nang fasiri iglo lapan anparata akueson kethi dung akam dolang labang ke mopina Ilidum kaching online Prime Minister Narendra Modi ahin pen ke phapon जनता कर्फ्यू मते अपना घंटा ट्रिपली इलितु इनिमत मसलाजो बनहक नाम दे पिकपेन इलितु नहक हम रीड नहक कम इलितु बारनाने इलितु इलांगरे दिसी इनजी हासो के फाकोन अन डेंगलोंस्टन अदु कवे करबिनो आराम कंपनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फाकोन अकम अमो अलम जनता कर्फ्यू लो अदु कवेता Pacitudun edifansi bilik benta suning riklo ajusi kamthir ke kroy hanlo opran keme aronglo asemen soteramsi bilingan tumhan adu kabeta bang so awur krepen sipajo ye phan asayamo dekpame ko ning kichisi likado kado Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961 For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. World Oral Health Day, 20th March 2020. Unite for mouth health. Of good oral health, avoid unhealthy snacks, drinks and habits. Clean your teeth, eat healthy, brush your teeth and dental checkup. National Oral Health Program, DHS, Karbi. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। COVID-19 coronavirus. COVID-19 coronavirus laki akimia kiso api. Laso kiso api pen kiso kelong abang pu kapasi. Pu kiso ammonia titheke wangseng. Ning ke wang pok kiso ang thek hai hui thek long ji. Corona kiso pen chilang pulote laso kiso chiun dat tahai. Chirok tok ke deng nang ji ason hai hui laki. Ri hong ni ta sabun la pen lang pen ri apong charsam nang ji. La pen ingho mahanga long papo nang ne. Kiso abang pu pen kido chipahelo sikime. Ang tonalam kachini jia phan 691-334-7770 691-334-7771 691-334-7772 691-334-7772
7773 along Humri Ignon Lapen toll free number 104 along ta Humri Tame. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina mopi putot birda along wangtulo. West Karbi anglong Chinthong Havar East Umla Peralong Terini Paying Kore Isia ni Porpai Hinia Porpen Porpai ki Thomra Chitim Aporan Arve ki Jang Hut Ongdung Herai ki Klo Birta Piranki Atumpen Birta Nangle. Lang Ikta Laki West Karbi anglong Chinthong Constituency ki Parlo East Umla Peralong Arve ki Jang Hut Ongdung Herai ki Klo. La so jok East Umla Pera Havar appear the pen lock plan and pinlo. Pinpur me pinning aninkan East Umla Pera Havar along ki Chengsi Herai ki Klo ong nailo. আজি আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ উমলাফেৰ এৰিয়াত এনেকুৱা আহিলা বৃষ্টি হৈছে যি আজিলৈ আমি জীৱনত দেখা নাই এনেকুৱা আহিলা বৃষ্টি হৈছে কি 2-2.5 ঘণ্টা এনেকুৱা আহিলা বৃষ্টি হৈছে সব ঘৰ চৰ ওপৰত এনেকুৱা তাৰমানে হিল পৰিছে কি ভিতৰতে থাকিব পৰা বৰ অসুবিধা হৈ গৈছে এই হিলা বৃষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ক্ষতিও হৈছে আমাৰ বহুত ঘৰবিলাক ভাঙি চিঙি গৈছে প্লাছ বহুত ধুমুহা অহাৰ কাৰণে ঘৰ চৰবোৰত উৰাই গ'ল উৰাই নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ক্ষতি হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত যে ৰাস্তা চলি আছে ৰাস্তাৰ লেবাৰবিলাকৰ কেম্প চেম্প সব উৰাই নিছে উৰাই নিয়াৰ কাৰণে লেবাৰবিলাকৰো বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰো বৰ অসুবিধা হৈছে এতিয়া এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ গৈছে যেন আমি খোজকাঢ়িব পৰাই অসুবিধা হৈ গৈছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আমাৰ উমলাফেৰ জেগাত আজি মানে ভয়ংকৰ শিলাবৃষ্টি হৈছে এই শিলাবৃষ্টিৰ কাৰণে ৰাস্তা আৰু চৰাই কিছুমানৰ ঘৰ ভাঙি গ'ল আজিলৈকে এনেকা আমি দেখা পোৱা নাই ইমান দিন হৈ গ'ল হৈ আছিলে আগতো হৈছিলে কিন্তু এনেকা দেখা পোৱা নাই ইমান ডাঙৰকৈ হৈছে 1.5 ফিট মান হৈছে চাগে সব দেখা পাইছে এইটো ভিডিঅ'তে গম পাব আপোনালোকে Karbi Prime Time ang kila pons kang ton pigla dumi thakmi kurwang tu.